دو پارتیین سرکین سیاستا ترکی AKP و MHP روژن گران و دجوار درباز دکن. هر دو پارتی لالیه که آماده کارین کنگره خود کن لالیه دنجی دنگن اپوزیسیون دنا و هر دو پارتیان ده هر کد چه بلندتر دبه. گوری احتماله که دبه که اپوزیسیون هر دو پارتیان بگن هف و پارتیه که نو آوا بکن. AK Parti'den bazı isimlerin de içerisinde olacağı. چند کسین AK Parti جی ناو ده و جمع MHP جی مرال اکشنر و هوالن و حتی ام بیجن بشک زیده یا CHP آنجی و بگن هف و پارتیه که نو آوا بکن و ده مسئله سروکاتیه و ده مسئله اینده و ببین تفگره که ده دجی AK Parti. Şey olacaktır. AK Parti'nin karşısında هم آلین MHP هم جی آلین AKP ناخوازن لسر ناکوکیان و ادعایان چه داخویانیان بدن. لیبل شروع و کار دبیجن AKP جبر هزا اردوغان زو بزو پارچه نابه. AK Parti'nin küskünleriyle birleşme falan ben böyle bir şey zannetmiyorum. Opozisyona MHP diğer parlamenterin aciz. Yani nav AK Parti'ye da ne beyek. Jokun naha sesu da havda parlamenterin AK Parti hene u çi kes jî cerrafşe aciz nebiye. Hemû parlamenterin AK Parti dibêjin eger Erdoğan hebe em jî hene. Kes li dijî biryara di derbara Davutoğlu da derneket. Hemû dibêjin seroka me çi dibêje rast e. Abdullah Gül'dür. Ben onların gidip işte دمک دریجه که دنوا MHP ده دبن سرکردایتی مرال اکشنره ده باسکی اپوزیسیون خو آمادت که که ریوبری MHP و ریگزنامه آوه بگوهره. هم پارتیا دادو گشه پیدان AKP هم جی پارتیا بزاوانه تو پرست MHP آماده کاری کنگره خود کن. لیجوان کنگره گرینگتر اوه که باسکن اپوزیسیون یندنا و هر دو پارتیان ده دنوا هولو خباتان دنه. ابتایبتی جی همو حساب کتاب لسر MHP تکرن که احتمال هیا MHP جالی اپوزیسیون خواه به پارچه کرن. شوکت ترکی روداو انقره